ngasi phongkiba tongan tongan ba manipuri si phongsingi maroibi i pausing myamna thamjagi ahanbada naharolgi thaudangda mathang sai english singani ga kungo humdoida malemda khwaidigi mising yamba leba oiriba sainadagi indiana mising helagani UN report malem goin english singa samapan yangkhaidagi hauna population gi sang asi yamna tapna hingalakli English singani ga kun fawra population gi growth asi sada amagi sang hanthai adumapo English singani ga kun thra malem gi missing asi billion 8.5 aduga English singani ga yangkhaidana billion 9.7 oiraba yai hana UN gi report amana hairi report asina makha tana hairi bana mathang sai English singani ga kun go humdoida malem da khwai digi missing yam leba oiriba China dagi Indiana masing helagani sai sigi November gi mayai salakpada malem gi missing asi billion 8 yorabe United Nations Department of Economy and Social Affairs Populations Division hahibada sayesigi December taraga mga fawd malemgi missing asi billion nipan yoragani English singa maga samapan yangkai dagidi malemgi oiba missing asi sang asi yam name rate hengalakli United Nations acquiring dawna project tawkhibada English singa niga marfuda malemgi missing asi billion 10.4 yorabai malemgi oina English singa niga kungani thoida Missing khwaidigi yamna hengalakli ba maphamasi Eastern amasum South Eastern area gi saruktani global population gi oina sara 2090 Central amasum Southern Asia da lady Malem gi oina English singani gi yangkhaida missing khwaidigi hena hengalakani haina panari ba lebak singi manungna Democratic Republic of the Congo Egypt Ethiopia India, Nigeria, Pakistan, Philippines, amasum Tanzania ni hairiba lebak sing asida malem gi oina apun be hengalakadaba missing gi sara tangkhai amagi sang hengalakani malem gi oina asawa lebak singna population growth ki sang asi yamna nemi adu India gi oina di population growth ki sang asi leptane hengalakli masina mathang sai English singani kunga humdoidagi India na China gi missing asi ka hen helagani English singani ga kungani thoi India gi oiba missing asi billion 1.412 ni adugo China gi missing na billion 1.426 ni phiba masina English singani ga kungo humdoidadi India na China gi missing gi ka hen helagani English singani ga yangkhai da India gi missing asi billion 1.668 yoragani adugo China gi missing na billion 1.317 oigin hena paus na phungdorakli atopa pawmana Idina thasigi kunga mathoida Sonia Gandhi samantokre National Herald case ka mari lainana Enforcement Director in thasigi kunga mathoida Congress President Sonia Gandhi samantokre mamang agency sina samantokiba du Sonia Gandhi COVID positive oibadigi sayol mari gi matam PBU haina khangalkibene loina Enforcement Directorate ki maikedigi su July kungani thoi fawa komtokibene Congress President Sonia Gandhi COVID positive oibna maram moiraga June taragani thoida New Delhi gi Gangaram Hospital admit tawkhibene adubu mahak June taragan nipanda recover tawduna discharge tawkhibene Sonia Gandhi na COVID positive oiduna hospital laikanari ngai manungda mahaki masanupa Rahul Gandhi Enforcement Director na marirak hana samon tawduna ohang pong satakhibene National Herald case asi former BJP MP Subramaniam Swami na Delhi High Court case file tawduna Sonia Gandhi amasum Rahul Gandhi na lupa crore kya lan sizina kre haina thijinana ba haijarakhibaga mari lainana ni masiga mari lainana Enforcement Director in English singani ga taraga mari dagi investigation sathaba horakhibani haina supali Amaromdana Japan gi former Prime Minister Shinzo Abe mihat ga mari lainana Trinamool Congress na center da target tawkre Hokiba numit kharani gi mamang sakangdaba singna Japan gi former Prime Minister Shinzo Abe nongmoina kaptuna halam kiba thawdo ka mari lainana Trinamool Congress na central government target tawkre former Prime Minister Shinzo Abe hatkiba gi thawdo oji handak lewa si goina central government agni pat scheme launch tawkiba sina asiga sakmana ba thawdo adu thokna bagi lambel ma piri hana Trinamool Congress ki makeri center gi thawong bu yamna kan yaning daba phongdokre Japan gi former Prime Minister Shinzo Abe gi miarasi agnipat scheme gumna manana pension gi khudong jaba leitaba Japan Self Defense Force ki personal hatkibani former Prime Minister sibu hatkiba Tesia Yamagami asi agnipat scheme ga manana service loaraba matung pension leitaba Japan Army da thabak toramba miyoni leba si goina agnipat scheme gi makhar center gi makedigi proof sing deploy tawnaba thorang pakhali
अग्निवीर सिंह असि आर्मी दा सही मरी मखाई थबक तौरबा मतुंगदा पेंशन की खुदोंचाबा मत लेतना रिटायर तौगदौरिबनि मसिना थबक्तगी पथारबा अग्निवीर सिंह अदुना लेबा असिदा टेररिस्ट की थवों क्या सथारकपा याय मखोइना अग्निवीर अमा ओइना रिक्रूट तौबा मतमदा था तरुकी ओइबा मिलिटरी ट्रेनिंग अदु मपुंग फाना सथाबिनाबा लेबा असिदा अदुगुंबा मियोइ सिंह अदुना रिटायर तौखरबा मतुंगदा क्रिमिनल की थवों क्या सथारकलोइ हाइनिंगाइ लेति सो हाइदि मखा सथरक पोइना हुयेलन पाउपाउसीदगी लोखसबा मोइरांगी MLA थोंगाम संति की अपुनबा लंथुंगी सेनफम लुपा करोड़ अनिगा लाख निफुगा मथोइगा लिसिंग मार्फुगा हुमदोइगा सामरिगा हुमफुगा मथोइखि मणिपुर मियाम की मिहुत सिंगी लंथुम खंगमिनासी कुंथ्रागा मंगा MLA थोंगाम संति खोमजिनबा डॉक्टर खाइदेम अथौबा सैसिदा तंक अनि थोना पांथोकिबा तरानिथुइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिकल कुनगा तरेत मोइरांग असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी नेशनल पीपल पार्टी की मेरेब ओइदुना मिकल द माय पालखरबा MLA थोंगाम शांति सही हुमफुगा मथोइ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा क्याम लैकाइदगी लैखिद्राबा थोंगाम इबोहलगी मसानुपाने मा कुमजा इंग्लिश मगसमपन मार्फुगा मथोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लैबा मोइरांग कॉलेज द प्री यूनिवर्सिटी कोर्स साइंस लुसिंखि मा की लोइनबी थोंगाम ओंबी फिल्म निंगोल सरोजिनी गवर्नमेंट टीचर की थबक की पथारब मिसामने मिखल की मंगोइनना इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर द मांगना पिशन की नॉमिनेशन पेपर ग लोइना की एफिडेविट की मतुंगिना मिखल ममांगना मा की मखुता सेल लोइना लुपा लिसिंग यांखे लेखि मा की लोइनबी मखुतना सेल लोइना लुपा लिसिंग को लेखि मा की SBI की अकाउंट लुपा लाख कुनगनी कुनगमरिगा लिसिंग कुनगमरिगा सनिपान को हुमफु लेखि अनि सुब SBI की अकाउंट लुपा लाख निफुगा लिसिंग मौद्रागा मरिगा समापन निफुगा मरि लेखि अहम सुबदा मणिपुर रूरल बैंक की अकाउंट लुपा लाख 13 लिसिंग हुमफुगा तरेका सतरेका मौद्रागा हुमदो लेखि अहम मरि सुबदा इंडोसिन बैंक की अकाउंट लुपा लाख 13 लिसिंग मार्फुगा तरुका सनिगा कुंथ्रागा तरे लेखि मंगा सुबदा पंजाब नेशनल बैंक की अकाउंट लुपा लाख 13 लिसिंग यांखै मथोइगा सनिपानगा मार्फुगा मापा लेखि तरुक सुबदा SS बैंक की अकाउंट लाख 19 लिसिंग 19 सनिगा हुमफुगा मंगा लेखि तरे सुबदा ICICI बैंक की अकाउंट लुपा लाख 15 लिसिंग 19 सतरेगा 19 लेखि निपान सुबदा SBI की अकाउंट लुपा लाख 13 लिसिंग यांखै मंगा सनिपान सुबनिगा अहम लेखि मापन सुबदा बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट लुपा लाख 19 लेखि माकी लोइनबी की मिंगदा SBI की अकाउंट लुपा लाख 19 लिसिंग 13 समरिगा मौद्रागा निथोइ लेखि अनि सुबदा मणिपुर रूरल बैंक की अकाउंट लुपा लाख 13 लिसिंग 19 चामगा हुमफुगा मथोइ लेखि अहम सुबदा पंजाब नेशनल बैंक की अकाउंट लुपा लाख 19 लिसिंग 19 समरिगा हुमफुगा निपा लेखि मरि सुबदा इंडोसिन बैंक की अकाउंट लाख 2 लिसिंग 19 सतरेका 19 लेखि मंगा सुबदा एक्सिस बैंक की अकाउंट लुपा लाख 19 लिसिंग 19 समरिगा मौद्रागा मरि लेखि तरुक सुबदा ICICI अकाउंट लुपा लाख 19 लिसिंग मार्फुगा तरेका चामगा 19 लेखि माकी म्यूचुअल फंड फोलियो द लुपा लाख 15 लिसिंग 19 सतरुका 19 टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लुपा लाख 5 टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लुपा लाख 4 टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लुपा लाख 2 अमदी LIC इंश्योरेंस पॉलिसी लुपा लाख 5 लिसिंग 5 चाहुंगा 19 इन्वेस्ट तौबगी रिपोर्ट अमसु यावरि लोइनना माकी लोइनबीगी मिंगदा म्यूचुअल फंड फोलियो द लाख 15 लिसिंग 30 सतरुगा 19 LIC इंश्योरेंस पॉलिसी लुपा लाख 5 सतरुगा यांखैगा मापन अमदी LIC इंश्योरेंस पॉलिसी लुपा लाख 2 सुबनगी सनिपान को हुमद्रा इन्वेस्टमेंट तौखि माकी मिंगदा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा 13 सराउंड लुपा लाख 3 लोम ओइगदबा बोलेरो अमलेखि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा 3 सराउंड लुपा लाख 3 लोम ओइगदबा गेजेट कार अमलेखि कुमजा इंग्लिशिंग मगसमापन मौद्रागा हुमदोइदना सराउंड लुपा लाख 1 लिसिंग 13 ओइगदबा मारुति 800 अमलेखि लोइनना माकी लोइनबीगी मिंगदना कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा 13 हुमदोइदा सराउंड लुपा लाख 5 रोम ओइगदबा Hyundai की सोनाता कार मलेखि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा 15 सराउंड लुपा लाख 1 रोम ओइगदबा नेनो कार अमसु लेखि हरि MLA थोंगाम शांति की मिंगदा सराउंड लुपा लाख 2 लिसिंग 4 रोम ओइगदबा सना तोला 5 की गोल्ड सेन अमले लोइनना सराउंड लुपा लाख 2 लिसिंग 19 रोम ओइगदबा सना तोला 4 की गोल्ड मरि ले माकी लोइनबीगी मिंगदना सराउंड लुपा लाख 2 लिसिंग 4 रोम ओइगदबा सना तोला 5 की गोल्ड नेकलेस अमले सराउंड लुपा लाख 5 लिसिंग 3 रोम ओइगदबा सना तोला 10 की गोल्ड नेकलेस अमले सराउंड लुपा लाख 2 लिसिंग 4 रोम ओइगदबा सना तोला 5 की गोल्ड ईयर रिंग अनि ले सराउंड लुपा लाख 2 लिसिंग 4 रोम ओइगदबा सना तोला 5 की गोल्ड
bracelets ani lei sauna lupa la ani ki lising kun ge mari rong oigi da sana tola mari ki gold finger ring big ahum lei sauna lupa la am ge lising tara ga ni thurong oigi da sana tola ani ki gold finger ring small ahum lei ma ki mingda license gun oina revolver ama madi double barrel gun ama sulai MLA thongam santi gi lan thung gi apun ba sen pa masi lupa crore aniga lakh ni fuga mathuga lising mar fuga hondoi ga samli ga hum fuga mathoi ke duga ma ke loinabigi lan thum gi apun ba sen pa masina lupa crore amaga lakh maudra ka tareka lising mar fuga mapan ga satru ko yang khai gi thoi oke hari ma ki mingda agricultural land da ngangkhlawai square feet lising yang khai mariga samli ga yang khai square feet lising hum fuga hondoi ga Saungaga Maudraga Nipan, Moirang square feet, lising marfu mathoiga, Samriga Yankai Katare, square feet, lising Yankai Mariga, Samriga Yankai Madi, Gankalawadi square feet, lising marfu mathoiga, Sumnagi Kungani Tule, Maki Loinabigi Mingdana agricultural lenoina, Moirang square feet, La Aniga lising Kungum Dogi Sumnagi Kungatareka point Tarakani Panamadi, square feet, La Maga lising Taragani Tuga Sanipanga Kunga point. Kuntraga mapale ma ki mingda nan agricultural land Moirang square feet saniga taragani pan ngangklawai square feet lising kun ga tereka sumna gi tereka point 20 Moirang square feet lising amaga marfuga mapan ga point kuntraga mathoi square feet lising amaga sahunga sumna gi taruk point 80 amadi square feet lising humfuga sumna gi sahunga ga nifuga ni pan ga point nifulai Haidi maki Loinabigi mingdana nan agricultural land da ngangkhlawai square feet la amaga lising taragani thoga stani pan ga kunga point kuntraga mapana madi square feet la ani ga lising marfuga mathoiga sahumgo humfulai haidi mahaki mingda residential building Moirang square feet lising aniga samaga humdraga tereka point yankhai ga mari amadi sangai progress square feet lising mariga sahunga yankhai ga taruk lom park saubalam lamdale loinana maki Loinabigi mingda residential building Moirang square feet lising amaga satreka nifuga nithuga point ni furom park sauba lamdale hari maki total of current market value silupa crore amaga lakh nifuga ni pan sumna gi lising yankhai ni duga maki Loinabigi na lupa crore amaga lakh kun oiki hari Maki mathakta criminal case amata pending laite kumza lising ani kundagina kunga mathogi August income tax return fill gi report ki matungina maki total income silupa lakh tareka lising marfu gani thuga samapan ga kunoiki maki Loinabigi su saye simaktada total income silupa lakh mariga lising maudraga taruka sumnagi kunoiki hairi hena paus na phondorakli hauza kuina di mem paus matang sa lusinjarge masu mem pun ana wabde ngaminasi and thank you